Tišina tamo. Ćao! Ćao! Moje ime je Roxanne. Moje Entity. I dobrodošli u Ovisno nečem dijela. Danas razgovaramo o žadnom prijevozu, transportu, transportiranju, Prelaženju na neka nova mjesta, putovanjima, da. Šofera nemamo, nažalost. Da vas je Ali to je sad jedan poziv da se jave svi zainteresirani koji imaju neku super mečku. Još pogotovo ako imate neko, dobro vozilo. S time da ja vozački imam. Aha, okej. Wow. Ali ja sam zadnji put bila za volanom 2007. I mislim da sad ne bi auto zanatni upalio. Bila sam za volanom malo i poslije. Nisi vozala sam. Ali rekao mi je friend da će me odvući na neki parking i da ga probam. Ajme, please, snimaj to. Ajme, hit. Prva asocijacija, mislim, za svakoga ko živi u Zagrebu, za jedan prijevoz jeste Zet. Smrt. Ali nakon svi mrzimo te nekako taj Zet, ali opet dalje bi mogli nekako putovati bez njega, dok nam nije došao dragi Uber. Ako ste vidjela neki dan jedan lik zaustavio promet jer se skinuo gol ispred Zeta, stavio ispred tramvaja i tako je stavio 20 minuta i ima ti na netu fotka gdje vidiš sve, ali mi je faca blurana. Međutim, ja sam vidjela i tu focu fatke, te face, jer je cura na treningu imala tu fotku. Lik je actually cute, ali taj pišulinac je toliko malen da bi se ja skinuo s takvom kitom ispred bilo koga. Ajme, moraš paziti na to. Ali ne znam je li grower, kuž, ne želim posuđi, nisam size me, možda naraste, ali na toj fotki moraš vidjeti, moram na ovaj način da je toliko malo i me ono zaustavio je taj fucking promet i onda je došla naš policija tako da. Kontrola. Trn u mom pički. Koliko puta nas je uhvatila kontrola? Te bi kad ulovila? Je, ali sam platila samo jedno, sve ostalo sam se nekako izvukla. Uglavnom izlazim izvan tramvaja jer znam kako izgledaju na Savskoj, su one dvije punču, znam frajere sve. Imaju dvojicu novih, ali sam i niskonto zato što oni stoje na stanici skupa i onda kad moraju ući u taj tramvaj, moraju samo se da, girl. Ili gledaš onaj mali znakić za karte i kad ti piše zaključan validator i izlazi van. Kazni imam sigurno više od 15, tako da... Možeš platiti. Da, tu. Ajme da bar imaju tapaju, znači... Ajme odmah u tramvaju platiš. Ovisi kako izgleda. A da, to si ne možeš. A šta Šta kažeš? Pa kad napustiš grad Zagreb više nisi u Zetu, ali si vjerojatno najčešće u nekom busu, osobito ako živiš na jugu ko ja. I ti autobusi su uvijek jako posebni. Znači sjećam se da je bila faza kad sam rekao svojoj majci da više neću dolaziti doma, ako mi ne uspije ona riješi prijevoz i bolno ga je sređivala. Jako princeza išla kući. Jer tim busom, još dok je bila ono stara cesta, 8 ili 9 sati, onda sjediti u tome i još ako ideš s nekim tipa Čazmatrans ili Makarska i to, taj staje ispod svake smokve. Znači kad sam išla zadnje doma, Zagreb, Split, ok, onda od Splita do Metkovića, Isuse, Kriste, umreš. A jednom sam išla iz Dubrovnika prema gore i onda smo stali u Neum, čitav bus se zaustavio u Neumu da bi ona jedna izašla i kupila sebi cigareta na kiosku. Koje veze ta žena ima? Čitav bus staje, mi svi čekamo. Sad ćete stati, to ima izić i... Ono mi Azijati to. I to ima izić, znači nije bitno di si, jer je oko kad ima izić! Stajemo svi da ona izađe, uđe ili paket ili pismo, to zaista, to nije okej. To je too much. Ti fucking busevi su užasni, ti šoferi. Ono, ko da moraš završiti posebno neki ne znam, tečaj ili kurs da budeš baš takav šofer poseban. Najbolje su oni u white beatericama onim bijelim i svira narodni uvijek, naravno. Ili narodni, ili kazeta od Grdovića i Miše Kovača. Isuse, ja to nisam našla, Isuse, hita izbor. Ali ja sad se ne sjećam kad sam sjela u noćni baš. Ja sam živjela u Dubravi dobar dio svog života i onda sam išla sa tim noćnim koji je išao tamo. Opasno po životu. Znači, to je stvarno koji bi u tom sve busu. Wow. I mislim, taj noćni to ima flaša alkohola koje su otvorene, hvala Bogu. I onda se onako trljaju po tom cijelom busu onako i zaljevaju taj cijeli polje, to je tako divno iskustvo, još ljudi koji povraćaju.
Pošto smo mi svjetski poznati umjetnici, mi moramo i putovati po svijetu i učiti u ovoj regiji, tako smo i tu osuđeni na taj javni prijevoz. Vozili smo se često s avionom i na Giz, a i privatno. Avion je jedino prijevozno sredstvo kojem ja mogu malo odspavati. Ajme, a to ti je Bog poslao. To je znak da meni treba private jet. Neka Maraja moment. Da. Jer samo tu mogu odspavati ako se vozim, da, to je okej. Da. Iako me ljuti sad jer u nekim avionima, ovo se spremni letiš, tipa Kroacija, ti sad spusti onaj mali ekran i da onda gledaš... Nema stewardese. Nema nje kad radi ovo. Mislim, radi toga letiš manje više, da njih vidiš kako rade ovo, je tako? Iako svaki put kad bi njih vidio bilo kao, ne radiš to baš dobro, nije tako radila u Toxic, pa ne. Ali to bi uvijek fora u tom avionu vidjeti njih kako stanu, dakle... Koji avion bi si htjela kupiti, ili imaš neki određeni u vidu? Neki Metallic. Aj, zvana hit. G500 je onaj kojeg Maraja vozi, kojeg, mislim, ono osobno da, ona ima najhit, Isuse Bože, to su oni najljepši privatni avioni, svakako. Pa dobro, da ćemo imati jednog dana, sigurno. Da ćemo ići na turneju. Jedna žena iz Metkovića je išla vlakom do Zagreba, ali je zaspala i probudila se u Ljubljani. Ajme, hit! Ajme, niko se ništa ne traži, Isuse, kako dobro. Može se vozati. Ajme, iako WC u vlakovima su mislim da to onako drugo najodvratnije, ne, to je treći onda najodvratniji WC ikad. Drugi najodvratniji, šta smo rekli? U Mediki, a najodvratniji je u SC-u, iako sad su ih popravili, u prizemlju sad su normalni. Stavi sirup, ono je te poplava. Ajme! Mali čamac za uđu WC. A to je tako sad, ali... Vlakovima nismo. Vlak je okej, kao. Podzemna, kad će se zagraditi više tog u Zagrebu, ja ne znam više što oni čekaju, meni u Londonu bilo divno putovati s tim. Da podzemne su svugdje. One su okej. Cool, ono svugdje si odmah. One su okej s time da ako si u podzemnoj Havani, moraš kupiti kartu, mene su uhvatili u Parizu. Jer sam preskakala još odmah. Isuse Kriste, sama iz Metkovića, znači gledaj. I još sam imala onu kabanicu na svoju vojničku. Ajme! Ja hop skok, i evo ti njih 6 oko mene. I naravno niko ne priča engleski ili neće da priča. Sa strane u kutu, znači ta ispitivanja, ženska je bila najgora. Ta ženska je bila toliko nadrkana jedna lesba koja me tamo izrešetala sa tim od francuskim i onako, ajde nešto na engleskom i bla 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 i ništa pa kazao. Onda smo uhvatili u Berlinu, iako se ne šapsam u Berlinu jer nije isto. Znači tamo ti dođe, a policija, odmah, tu ti nemaš imaš to sve. I ja sam kao imala kartu, ali mi istekla, ja to nisam znala da se dan baš nije toliko sati, nešto bla bla i napisao mi je kaznu i dao mi, ja sam posle njima mail da im objasnim svoju situaciju i da je baš nemam novaca, nešto sam nasrala. I kao super, i to je otišlo i samo mi stiže pismo od njih kao poziv na sud je koji sam platila. Onda kad sam idući put bilo u Berlinu sam išla tamo da vidim šta je s tim jer ja sam kao slala mail, oni su meni odgovorili na taj mail, ali mi je to šlo u spam, ja to nikad nisam vidjela i platila 100 €. To je bilo to za danas, pozdravljamo vas iz našeg aviona G500. Ćao! Ćao!